no abusuan hemfa na wo ma yemfa chema kese ma oni yemu wa mo se mfidi dodo ni nyina no opa de penti wayi som papa no Sabatu Tripoli no waje so se ginyame anopai baabia wo a wabie no ma memo wache 90.7 sompan kransan e live for ho adwumawura kwambo atene ne dom anopai ededem ye de som papa no e so madasa ma wire mfio se ene da foforo nyame ayo se me no mienu nyina a ye te ase ne me kasa wo te menka ye ni mu ahurusie na ye me ye ni enyi wom na fe emframa a wode adomo ye no ye mfa nsonsom papa na ye nyamo akati apa enti emfa ho ne boni mu a woda wode ma papa ne nadi na boni ankasa kura be ho se wo ye papa edu ba bia ne yakase negative and positive na eme ye hunu light into dwene papa no wadwene bone na so de bi dwene bone a wo dwene o papa because de obeyi wiase bone koye ne say it is finished tetelesta wa wi adwuma no na wa wie no ne yetenentene de achianchia enti enua wotene yankeye eba ne sa ye de o ya de ayemre anopai 101.1 sompata kwa edem live FM sabre kro na 106.1 FM techimai bron champion do akwa live for ho ene se wo monitor akokọ so nyina no de ken Benjamin Kwasipoku class 1 coaster ene se woda form no a wo monitor akokọ so no wo mo de sompapa no madasa na no na poncho beka kire se ufri traditional council opposite wanchi wabie di atom no firi hokura na woduru jankufa sesia brodi brohane live for ho sompa no a ebobo akosampa koko divoire no de sompa no somadasa enti fronua na ka kire ne se sompa asase ye adwuma enti wo mra bi wo metie nkomo no ne de ewom na wo mfa na dwenkire nsomra na mo wo de ba na wa ma ho ate pepepe emfa ho ne fa ufiri ba wo de bobbo wo nsam ne kyekere ne kufa be yi topo no so se bam na mom ya ema ho nte na banyansefo ya yebunu be yanka na sem 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065 Rich BITMISE Tony
wode yen kwa wiase nyina apa no so enti wo ma wa ma no ne so Massachusetts ana wo Virginia ebia na wo Nepal Kathmandu ana wo Ohio ebia na uche o Netherlands babia wo a wutie yemfiri no Brussels ana wo hen kata ho babia wo bia Kuwait a no wa join ne wiase nyina apa no so eno SOMPA 106.5 FM Accra NFA SOMPA FM live and near YouTube na abadwafo na tenase da ene odumankoma chiame ofie ha esquire wa ha na wa ma mehwa afade ni bi na onso amfa bi anyo start ya ye ka untimi nka bi wadwen kyerɛ no nso ya no wa mana ba pai so abusuafo mo akwa ba Yeja. Ya ekudonto. Na mabobo ano boko de. Ototorobo nsuo woto nsuo bo awia no. Asan ya na ade ne bio de na se aburu. Wa ma de pa bia kyen. Na sabri ya munso. Adehye na wo wiase nyina yetie mu no. Na ye sompapa no. Enkrata ne ya bebi ka chiachia ne pa. Ne ya beba ba wiase nyina pa no so ebi nye nokre. Nanso ebo binum ayenja no na adehye no nso yi wo masoma pensem tie free sompa ho Sompa enkrata abende kura mo eja trobo na asa odi mirika dodo ye meni adroate ha ye ma hye yen prekope ama ene branda ai chese ni mi enu yem hye yen bo mu no kafra yente ase wabo mo fa kuro no baako na ase ne obo no no ya nche da ntini yi ewo America ai ano himfa na pese kuro no bo ne say o pa so kwa hin kuro no bo e na pese metina ka pese metimi akọ ho a United States of America enye ho no ye oman ni nyina obo kuro baako e America no mu Washington anya ho wanka Washington ti ha wanka Washington na himfa na pese wa ne kan kaka na no kura na di ka bo ne first ansa na woko Brussels na akọ Kuwait akọ Nepal ni nyina no Ejenie Someone come Manchester no UK we ye ka America US na di US asem ne ye kan o ka Manchester dia wo UK o stake stama o be na ate o mi na Manchester and we ate meet Massachusetts o kan say na we nya sompa Ze obi pressure down so we no pressure ketwa eja yenye e wa America o bo ne sen your friend Massachusetts tobo Masha nya Masha no say Massachusetts tobo Esquire blem o bo ne sen eno na obrempong aka no o kan ne sen Massachusetts sani ebono na ese wetimi what you say eja ne ka Connecticut na me oh Connecticut Can it take it? Can it take it? Can it take it? Who do you okay. Massachusetts. Okay. Massachusetts. Oh, be na fe wa kama Master Jesus na so. Oh my God. Massachusetts. Ajana abomoko die. Adumo so no pensu di eja. Ebeka say odumankoma is glittering. Oh yeah. Yehu atiase. Glittering. Yehu atiase. Krobo is glittering. There is glittering. Krobo. Say there na no. Nyame ye no. Basaye na ade ni biu. I mean, can we even have some fun without and also ka ho mpampa ne maba mu no e kanidie ho no kre mombre o mo asebo ya wo mo te se de Christ ka kire se etwa se ye bompa ye da ye mre ho no kwasem enti
yenso no etwa say ye som da ye mre wonderful into de wo mo de som no ba ye papa na ye hwehwe into wo mo de ba na enya som pa na ye som bone a na ye bone ba enne no de se nka jo eka no ka ya se dan ko na bedo so nanka ye de ne aka ji ye enya nyamia because enya ye da nyamia ye 365 days and for more enya so ye da sonko enya ye sompa birthday enti no sompa kra birthday enti happy birthday sompa great ye no ye bedi hu komoli se one wo mu a hwe nkratam etro nkrata so nante a wa de enyere oh there be me say aja we di asemi ya wakin da bena Friday no me wa ha na me classmate bi frɛ me say ye na ne sabe dan aka ne results da me say sabe da aka results say what's the results me can 2013 asem ye kan fe na ho ahia afa na ho say adwoa me hia me results ni me say na results dey say your results ni unti wodi mu bia certificate na wo results ni so awu na me de egu ho docket no me kase si ya me kase ni nyina egu me den bibia wu bibia why are there me testimonial okay me certificate me results internet so dey am print ye okay me je na wo hwehwe me class 1 report card kura metinye yi ama wow report card okay metinye yi ama utime kura oh yeah why are there ana me say ne ajude wani kire mu wa yeke ho because okay office ho esi aka kwa kai so no yi chese enti wow ja archives ne die enoa ne ye denam so we free ho na sa yenchi ba sa ne manso ya ye wo betimi akora madwa ki ba kompa ne se me wo hwa metimi kofa me class 2 book na makan kakra enti me kan mua no ma hwe enegus no ase antis bia wo mu play na fe makoma to miyem de nka na eye pressure ama me no na ayira no mateme ho ase enti anya won ase ebi baje ntitia akire no na fe no okosua early childhood education asa na odi aba betete mofra true nenso da chinkunu de ne ye fa ne ne enkura ba fe no omo ye homework na emanen house ye madam mankura no homework no one wo omo nye enkanka wo ase wo de school na ase wa ankobi akura na sha ase de ke no na wo di sia fa mo bata no ene de na madam kire wo oba ebi o ho anu wato atwi nenso wodo obo se wankasa kura no usia no so ho atwere ho na kenkan nti won nuru class 5 no de bro fudi nkomo ni ya hu bra odi ko school and charity begins at home no cross nti ya ma some park happy birthday exactly na nyankopon na odi ya hyase no ni wi debi na we kura no de memi hu no se onsha ase mpo ai na se dakro yi ni mfia pem no kwasem mfia pem ya ni dakro nti afi kura no wo be hyase wonderful ya dana senso baby odi afiri ene baby odi adu ene baby odi ye kɔ yes ye wo ho ahodoso ne ahotaso se baby odi ye kɔ no enye sani yo se minimum adwen amedwen fa yeah den ne se kai ya odi ye free wa mo ye hu adrafo no nokure passengers eni o mo fro kai wallahi wa mo ye hu o mo stations no wa mo ye hu station e wo se ye park e kai disi esie afa wa hu wo mo ye se ye je wo mama nde nyame aye bi no sabe bayifo ba na ni so ade ya nya ti sabe bayifo na nanu mumpo ya nyame be ye ne da bia da ye frɛ ne sɛ nne no ye ni so na wote na ye yi mu nti ye ni so na ye yi na ye no na ogusu bi bia kwan hohoro e de ma ye ano pe ye ngura nkrata no o piafo eja ene memfa chronicle enhyase na
na chronicles yɛn hwɛ mebusam itiradio nunum ni mu no enwotwe APAM DADAA no dada no a wɔse yɛn hwɛ hɔ na definitely yɛbɛsa kenkan Deuteronomy 13:14 no na sɛ no akɔyɛ foundational scripture no ye obenimbo so me no quotation ana sɛ nem sɛ yɛ kamera akɔyɛ sɛ yɛ adopt sɛ afemu ni nyinaa no okay foundational scripture da wo mana ake no so but na ɔse yɛn kenkan mebusam trade no enyimu no enwotwe na me kɔ nsɛm no so no Katie Hammond na ne mfoni da ha yi Kwabena Tahiru Hammond ne mfoni da ha no wɔka kyerɛ attorney general ɛne ato sɛ wɔn mo mfɔ so na wɔn mo withdraw report bi emfiri mmerase bedwam wɔn mo nya withdraw wie sɛ kim so wɔn mo withdraw wɔso wɔn nhyia ne court ɔse withdraw your report from parliament or face me in court nti man ko withdraw dia Kwabena Tahiru Mohammed say Hammond say what the more court Gold Board a silly 27.5 million Ghana cedis geological deal. Yeah, no one some yeah some medium film in the ha and yet nima sre yeah watch ya and no one some kakra and so and no na yes Greater Accra Regional House of Chiefs one more and Populampu Eddie abo ni den dia is ya to no afa window mu den ya enye asem kuma se ni nyina ye chieftaincy appeal bia wono mo edi de hon komo a ohene popora wo se wono na wo amfre ho se huakpo ye nyina ye tiese ye huatias pa wo mu a bisa square huakpo sanka Greater Accra okay say na nkroni bi wo ho no mo utie kura wo hu ba bi ehio asemo no manka district no asem dabi wo mo amfa ho no de na ma me sure say de obo no na yes HUAKPO HWAKPO wapo no ti ho sem kakra ha na yesi wo mo achi ni pa aduonu enwotwe bi landlord ka ho ewo pachi na ho nsɛm wa ha wo mu nipa duo no nwɔtwe na ya kyeom ne nyinaa no bia ne hokura wa ka me se obi anya Ghana ni ai na so landlord no de wo ye Ghana ni prosifo akye won wo mu ho nsɛm no oni na mu ana akopie mu amanse district wa baabi no ɛhɔ na asɛm yi ɛde akwa akosi na so kika kom ne nyinaa no na ye QNet nsɛm ya no asompa kase so bai oh okay ene ho nsɛm wa ha police for so no so mpaka se no eba so saa oduma se krobo se anka ngrofo bi de dada akra sika ne bi kankan fit no wo mo de kwa akoya ade wo mo keka bo mu ne police for ko che ya wo mo keka bo mu kankan fit nko a police for je na $1 million $1 million ni nyina kankan fit dada akra aprosifo age nti krobo ya wo fa kura to obeji ansa ka $1 million na nyasem ketwa mo de mo te Ghana ha de ayi paper ya editwa papers ibi ene A4 sheet na mo print paper sika guso na za na print ya anka obi an print bi the prosifo age won e wa ha enye asem kuma me ko na makomani ma semfo age mpo ewo chronicle mo na wode aba wa hard watch say okay domestication domestication ya de ba ya emre bi ebeboa o mine pa na we dey say domestication of Ghana's mining sector must be encouraged. Is it domestication no say yamfa nya aduane bio yamfa nya feed Ghana bio ya de any operation chicken and egg bio say ya de no a ye tu amram dwuma no mo ma enyo manfo na na etu okay obi entu de won na bobo ano nti say ubekọ nkranza na so ubekọ tachiman ho nyina baabie bi ho ana se Ghana asase de baabia de wode okura no nti adwo akọrọ na no akotu ne de yeah okay ma yemfa ma China fo no sankrofo no ntentia no manim asetabere wa ehue jagu won so ya yentu ya de si ye betu mining ye be mining and okura na ye responsible mining okay and you illegal nya galamse nemu si ye mining no dia ye mining ya Ghana fo no ye nya mining no sanse no wani bo a still guti na mu
ni anya ne sa we yesem fo adwempo ni a wode ebaaye ne wasusu no no ne wasusu no no ho nsem kakra ewo ahase na Vivo Energy Ghana wo mo se share power summit 2026 wo mo na AGS wo mo se so Ghana hase ya enya nsem kumanti no ho nsem kakra ewo ha na Tinubu Taiwo Oyedele sese wa mana so akofina mo swai se so afo risk asem so alata Taiwo Oyedele sese wona eba be atoforce ya wa alata nti wa mana so akofina mo swai Minister of State for Finance enya asem kuma wa reshuffle ana se se na nsen na nkrofo ni biwe asem de adwuma na to ya ni bi nso shift ko APC party no nti ehon sem no Nigeria inflation no se aba form kakra February dia no mo keka mu no aba be do 15.06% nti ne ma peke first na number 30 something and aba form kakra kakra se watimi aba be do 15.06% nti oguso aba form na Abuja Kaduna nti enya ngonwa se Ghana ye ebimu aburu chire emfiri hono ma be pesca hade ko yenso efiri ye kwa America ni UK no no mo so firi alata ene Togo ni Côte d'Ivoire no mo ba Ghana wa ma na yi na one waye nti enya na enye yi na ebimu mra emafiri ha emafa bibi nko mo piafo several passengers nipa bebre wu aprepra anya sem kuma ewo Abuja Kaduna train station train accident do see or train kwan no so ba bi no eno ho nsem ewo ha eno so wabom sa de aba na Iran one mo key UAE oil ports I say Iran hits key UAE oil ports and Dubai airport port to me nti wo mo abo United Arab Emirates wo mo wayere kwa wayere kukuo no mo abo no ana Dubai for kukuo no wo mo abo no Dubai fu wo mo sin tokwa no wo mo nka ho UAE won tokwa no won nka ho nanso Iran fu sori ano mo to mo so mo to ko America fu base enso be bi o mato bombo no dia kugo wayere port no wo mo abo no ade omu ho se America for no bi no holidays wo ho ntia na obi ni mpo na nka wayere port de ho wotu bombo ko to se na no America for to wom de kugo gas for no wo mo gas ni wo mo wayere port no bi ntia ne wo mo ayeso wo mo keka ntokwa no e wo mfimfiri wona se obi aya won ka ho kra ne ya be fore wo Iran for no ho wo mo no elimination by rough status e ho na ka so wo mo man for wo ntokwa deda wo mo ho ahi wo ho deda ene wo ma yo magen say America for abekan yen ka America for ene o mbeka yen enti mo so mo nka yen ye beka mo hu say America for na abeka mo enti mo nkoka America for bi ena wo fa nso aka kire Japan Xi Jinping ne China Strait of Hormuz ho no wo nyina Japade fa ho Strait of Hormuz wo say Strait of Hormuz se ho na omo so omo niam nyina afa enti omo nyono nko na beko mo mbrem nyasa mo so wayire mu nya bi akora niam a mo de befa ho nyina ma e na asem na mo fa kan so ye no kure Strait of Hormuz wo niam e fa ho sa akwantia no e kwan hia no emun sem de nyasem kuma nti no na no omo ntimi mfa mefa Atlantic Ocean ye de so ha aja free ho ba bi a o de niam na free bam ayete se o free poku ase na o si ukosuhum wo ye de ni ha be fansa bom sanka o fiti se Accra Central ena bi a ukokumase a ena abaka se eni bi a o be fansa bom ne mo ngoko akofa aburi akofa kofodia still o be fa nyinam ehone de a ese gate wo ye dia be fa ho wo ye dia be fa ho so ase and 20% of world oil eban if it's average one eba 20% in this oil no 100 and a beba world market mu makuma ko 20 free one eba and mu nzu be 20 free Russia and Ukraine and eba inti anyway there I can we are seeing now I don't know inti we ya aboa no anya sore ne so yen so say dia kwa sore obi aso sore obi aso world war 3 no na eno na ye hunu no how do you do are nyina ko she donto bontombro so ye nyina be ko bontombro so how do you be a woboto free Iran na Israel na US wa bi endu ho e betime eto de den kra anya no ane se
yes soma mobros hey monko na no mko ye bi wo eruka na dambai bi ko na bi Adama area ai ana yi kura mpo na no matu nyindam pandai eja yankin kan Proverbs 25:8 na your chronicle die disila tamalefu so se nsuo ho asema kwa atwe pa wo ho a wo hwe nsuo se ne Ghanaian Times de ba bia wo motwe nsuo de akoton amamfo ajwa he ya te ba nyame adomenura Ghana waterfall wo mo akoyo magic no ebe mu ma Northern Regional Manager no ebe kan so far said the Oma Yakudru ne and she shall woman said the bay or man for the bitmini and shuni bianum. We know Omani yan shooting yina. Now a name of you yan pre mile. Okay. Or what dear boy and one friend's one come in. Eh, who ran me Kuromon Cransa and can cabunsu. And so I walk on a bit me I heard the whole word. A Yaman Diana is here to go do ya send you. Bremuno. Enti ye kama funu no yan kan chronicle eja ba me mo we ni taw na fere chronicle quotation na twato ne no se na adwo ka no se me boni taw na bonti de ye woni yan krakra no simple chama want to be yes say at once by force se no akra hot bite so ye bo so in fact news na akasa so we maybe any defense ntantam so a won nya ntam no maybe any defense no be ni ho ano 4 arrested over alleged assault at Ashoma Estate. Ya feature ya nipa na ya chiwom na nipa na na jama mfo mu di ma Ghanaian Times na de ba ye wo mu di Dennis Wonyo 38 years Albert Ama bills ni na ai enti na mebobo wendi no Albert Ama 40 years Ebenezer Amate wono kra de menana 23 years mperinfo kwa akoyenzi muzi ya na aka ho ne honam soso yo Emma Achulos wono so menana 27 years yo jeso makodi kwa Benya District Police Commander nsem Ghanaian Times edi ho nsem ede aba na Ghana Water Limited say some see any company ni mfiri ho what was illegal connection bia ekoso wotema wonwa ehunu ayi hu nsem no ede aba e wa ha se anya sem kuma majority leader so say yema say majority leader calls for internationality in stable jobs creation intentionality no akam intentionality of in stable job creation adwuma bi o ha ye bia timi say adwuma we 3 months adwuma timi say we na it say cash crop about 3 months with 2 year I just said this phrase some of what jump de tamale nsuo ho nsem no eno de ba ye ewo Ghanaian Times mo eno ho nsem no so ya bomu kakra ewo ha na expert bi kire say Iran ne Israel wo mo ntokwa no ya hwe ye be ma aduane boa ye den ni nyina ye Strait of Hormuz na o matum no ena be ma aduane boa ye den wo Ghana se nkurunkum amu anuane no wo ho na nkaka ne be kwa akofa aba no petrol no so be ya asem nti ehon sem wa ha nti aja kan Proverbs 28:5 na mamena Strait of Hormuz no na 25:8 brofo na say do not hastily bring into court what will you do in the end when your neighbor put you to shame eja bro echi ne say free hatu nkoko na ebewi akire no obaye den se oyonko de oto aniwo mu a asemi free hatu nkoko na ebewi akire no obaye den se oyonko de oto aniwo mu a keti amo ato one bi o chronicle anim mfa quotation in collaborate no free hatu nkoko keti amo to AG ato withdraw your report from Parliament or face me in court. Fantastic. Until when every head. And say had to I could do Parliament. Didn't know catch no. Had to make ATM our print court. Had to bet me ATM our pre aqua court. Fufuro bin so when no ye dey way. I go borrow there no.
ana hatu yi papa ya Greater Accra Regional House of Chiefs omo abono populampo no so hatu but the come say we nya nim gwase e dey chronicle no dey buy no enti eska ya be o di bi enu nyina e boy mi se dey aye ne dey daily guide na me dey shas me dey to aso security services recruitment put medical exercise on ice. When you do on ice, see ice, dear, not just say you're freezing. I have minority leader Neka Alexander Fenyomakin, which remove say, one more ye be more go through medicals no near the end, woman hold on because as I say, interior minister no, what parliament be briefing be. Briefing wonya meye na wonya meye ye beden ye hu way forward no e beden ya drill minister ne hu di aban pese wo ye e tinke be ya medicals no wo mo entry ma helicopter ibi akotia helicopter akotia to ase ya mpa ase nya mpa ase ya mpa na videos a sha ase enenam ye hwe ya na bambofo ena abamu na chesasem no e ya sem no kore enipa mienu na ahwere wo nkwa e wo saa arehusemi emu na eti kura na yese deke bi eben nkola school bi kese ohwe baabi a ade koteto ye ne baabi a school no wo no a eye nyame nko a eye nyame enti nipa mienu anu wo mote helicopter no emu de wo mahye dworobe ya ahwe de nipa ayeda ho a the man never is. And me video no bi. Ade me hunu ye pa ne baby atwe ma adwene kosi ye se portrait nkokon kitenkete no. Ngon man kitenkete na wo mu nim bibia no. So huri tafre to wo mu a. Set offer. Be captain ne ye adwuma. Ye nyame so adwuma pa so pa. Enso nyame fa ne cleanse. No omo de omo abafore ama nkwada no. Sana nura ni ebisa se na helicopter ne kure firi ne ekwahi ana pay daily guide si efiri ho na eba nkran nura meti se wo mo di aviation for no ne mo mpani for no bi no the report by se no me si efiri ho eba nkran o mo hwe radar na so na o mo ne communication ba bi ofiri no station no ofiri no ba no ne communication no e kateye e wo kwan mu nti ne esi ye de afi no mo ko hwe black box se ni petrol na sa ya na ni engine ni dum ye arehosem pa enti eno so ho asem se wiem ho de akronfo ntimi nhia won betimi esi but we say we akronfo nhia won wo ho say de okay we de e atru en chambi na ene de ase technical in samampom no de yakọ because ayinku na mi hu a skeleton anti video no na yenya bidia to ho na ye enra akwanhia na esi no helicopter no na eda ho no bia ye kobo ye ni nipa conductor no na mensa was say white na no I don't think so me sure say we no ye wo mo ko ye rescue exactly okay wo mo ko boa eyiyi wo mo anu odum jafo ni okay na police for nso na wo ho no enti oba Facebook a obehunu enkomo ya ye kan ebi ho asem na eda ho no na akosia cartoon wo de bae no o se hohoi cemetery DSTV hohoi cemetery DSTV we awudomi koma osu koma achimota mile 7 cemetery tema demands DSTV in 72 hours. We want to watch Champions League. Zamanfo no so on person mo hwe Champions League. Enti nti omo ka kire Sam George say on person mo on person mo hwe DSTV. We iti agosi aka mudin wo goes names mudin wo akatwa ngoma no na
na me ntimi hu ya wo wa cemetery DSTV awudome osu achemota ma 7 omu nyina sompe se light wo ho na oze onim ni ntia akusiare sa ka tun we ba joka okay se mere bi ye agitation se DSTV boarding wo mo be ka kire ye se Sam George be my settings say one womuni the multi choice for ye anoho babi ni ade afi on be ka say yenko suntua dada no a na emu mo be more channel ye ka chem say yen soma wom so my dodo say so ma restore back to dada no a say nanka utua 390 with a 370 no nanka bi a ye 30 channels ni ama 10 aka ma na ye 40 so me back to the 30 channels we send to dada na said na no krana sa letter bi ne ba ne me say it was for a time bi to say promotion am run ya run promotion every as a restaurant tin na samanfo ne say wo mo so pedi STV ni bia hwe it is Sam George wo mo to ne nkraka che ne say na no klo no a wo de be ha na ni kan sa se mo che na no klo no a famre wo DSTV wo samanfo mo enti asem mo ne fara ba no ensa no na ba obi ankai asem ehu enti ensamanpomfo no friend so mre o mu DSTV mo na so wan fa nkwa e ene won be frɛ no ho so ye kwa ye ma o esa kasa be yi wa asem la ye critical o enti asem no ne fara ba no ne abo no Sam George, you better act fast. Me do go dey. Say my park you. Okay. Now no one no more friend me. You who the system no fashion am sinti mo a wo anka do. Obesan so. Customer agent no friend. I me putu no kwese me sinti wo a. Oboso nya get ya say. Enka na ate no. Uti abanka sen. O like bill kura yesen. What the DSTV aka ho. Adede na ewe. Me di wo ne pa me hu no aka te call no. Hwe. Enti Sam George me call no. Honorable. Mama party say honorable. Honorable. Tadi e ho de e hoshi. Baby aye frɛ no de e hoshi. Ajana ya wonnya kura. Honorable man abo amanti. Ye maye. So no so ho. Obenya bi ahwe. Aju abasi o kan sa ya boss Sam George so de musa se data no say motor it say. And I still settings. Oh dear, no dear, ebe come on some later. Ko esi anos wan ko pedi ubi ebe boa wa. Hey! To answer Galamsey charges. Eno so wa ha. 3 grabbed over dollar counterfeit there. Obrempong boss wo chronicle mu no. Eno so daily guide efa buy. Na se wonim my goddess. Yeah. Brother Sami. Yeah, my goddess. Brother Sami. Samuel Opoku aka nation worshipper. Yeah. Wana ni mfonyi ni bia ha waka ne na atu so ni mpaboa bafu anya asem kuma wodi tia wo so abemem. Yeah, mpaboa no so ya na tebe bia. Ne watch no so de say gbagaya. Ei. Na brother Sami se na ware no abawiye. Ei. For better for worse. For better for worse no we anya yi. Enti brother Sami a confirm say na ware no oni ne ho kani wo ba ya na o de abawiye esi ye the full stop esi we have closed the chapter the chapter between brother Sami and Obaya. Oye dey ni when brother Sami brother Sami dey oye kani na nya kan fo na ka say awade ente sense afo na ya kan hwe asaba bonu so se sabon ku ba hawa so when you grab ba ku ba hawa na ne mfa nkwa ahema mu tutune tutune ntimpacho ye hwesofo ya o se ma no ye ne wo montena saa wahu ye hwesofo no e na wo gya ya ware no si o da bi enye ono ne gya ya ware oba ne gya no se ne yire no ote France o distance marriage exactly distance marriage no wo moye
we Ghana nins what France na waka say for some time no they've been distant for a while e wo say wo mo kasa ne ade wo se bronya nim wo kobu oshubi wo gina pulpit so stage so to nwuma na wonya call free na busua panyi ho ene wo se brafio na nkomo ho o se o me wo program ase a me bosho obi ye twa meka me bosho e wo manso ho baabi bronya ni mu na abusua panyi se brother Same mrafi no so okay wo ba fi a wo se a wo ba ya na e de won san bro se hey wo ba ya de won san bro se aware no wontimi bi no so o de me o de san bre me how ene ye se ye abusua mienu na involve ntie ne ye nye meeting ene wo mo frɛ family meeting ye frɛ family meeting wo ba ya ma meeting no ene wo so okay wa ma ene wo mo frɛ ba ya wo phone so e wo meeting na se say ebusua pani abomama ne se wo ebusua for the ensa me betua wo tiso ye de ensa na ba se wo si aware no wonna nware bi na no kora e wasem no so we no kore me ana me de ensa ne baaye enti patcho je wonsa aware no me ntimi oso ntimi sasa na bibie ni cross wo de we enye kasa bebre bibie ni wo abeka me metie menye decide menye simi gina ye enti patcho je wonsa na me ntimi enjoy me life so ntimi a wa agenda time esi ho baby brother Same so hu say agenda bi like when say what Ghana be ma what Ghana na yereti abrochiri be ma yes nkrofobia face amno nkrofobia tutugu na so na wukunu no wo de oti abrochire na wukunu te ha wonim de oye wo wachi na wonim de oye wo wachi wonim se mema de na nansem so eja nation worshiper yes nkrofobia no da no so wonye no ho se nation worshiper na enyo to ne kasa bi kura nye ene ba bia ya ototo nyom no enye nti obetimi ahwe ase nation worshiper ahwe ase eti nkrofobia de wo ma no aton so no wo ukunu na enye ukunu ne bie mu de o ware no enye wonwa na o mu refi se ansa na obetimi ama de wahwe ase so no je so ne nyina ahwe ase bo sawo no da fama je oto ho na watimi apagya no ene mpatro ba ya se wonu wonnam mu kutudwe wontimi mmoni mu ase nti wode ne nsa abre no nti wo se obe pese Ghana fu nyina hu se patro sesi a woda hokwa single wo ye single ono kwa na ebo ne jingle ono kwa na ebo ne jingle wonam ebo na brabo isi a wonye married man biem enti eno so hu asem e wa hanum si obi dwan ewu obi so kwa ya so ma pon wo eyi na se bi aye ne de ne daily post nso eyi issues no dodo na ensem na ya keka no ya bobo so mi se GFZA donate 300,000 to Ghana Medical Trust Fund, Ghana Free Zones Authority. Womo aye nyame so ade 300,000 Ghana cedis. Womo say Mahama case for womo nyena womo fa emobra na entimi bwanti. Ye maame obo obi adakon opuku ya wo ye CEO ema medical trust fund no and we receive check no wahanum kama Mahama direct expansion of security services recruitment to 40,000. It is said yedi kan no for 20,000. Sisi aye se wo montum enko 40,000 ye efie na ye da ye nimi enti oze Mahama direct expansion of security services recruitment. Enti wo ma ne ye se ye be fa mo a ya cap no 5 no you see aye de akọ 10 enti 10 times 4 40,000 enti by the time Mahama administration no ebe ko na wiye no na anye bi nipa 40,000 instead of 20,000 na nipa 40,000 already first year called it out first year ko first year ko so first 10,000 ko ayem fa nyu yem fa yo say ye ntini ya direct for 5,000 additional 5,000 enentina ye 6 match no na asamba da so no hope bi wa chiri no
Nti yenye ni da so. Ajade na me pese me tire. Ajade the 1 minute. O say one first year ne ko. Say anka at the end of the 4 years no. E be we na nka 40,000. Yes. And I'm say over the second year. Right. In think second year you be ko na wie no. Na nka hu say na ye fa 20,000 no. E dey awo so preko because second year mu na wo second year mu no kra ampu na fe na wo ye first 10,000. You say na be kan what masia. First year no call be fa na ya fa wo. The second year mu na fe ye fa first. Oh pa chance say o mu ne mbo mu ne mo hwe. Say wo ni mba ye tie. We ye I'm sure say we ye for year 1. Okay. We ye for year 1. 40,000. Some Mahama buy and say no my recruitment and I'm a boy. Enya fe no my recruitment. Ebedu 2028. They say 2026. And year for 10,000. 2027 very good. Ebedu 2029 no na Mahama ni ho. Inti na ya wo fa no na new government na efa. Mahama say 2029 on ko bi. Oh. One will be 2028. When we get to the river, we shall cross it. And anopay daily graphic is in it. Dear Mabo Bossono, one on so I can in Abby. Now, what Boba could be waha was it Mofa audit, tons of rice, maize, missing. Ira 2 ghost companies paid 24 million Ghana cedis. Anopay daily graphic in the Diababe. Enti sadia ewudome wo mo so wo mpa DSTV no chese ohwa wo manyeska because 24 million ghost companies and some adwuma yetua wo mo ka na wo chese emo ton ba de wo ho ya broka ho ayira na we mo fa for the team na sansemi epie eno chese de COVID-19 ebesesa ye calendar wo manyimu ewi ekura ma school ni ye corner track bi 1 ni 2 ni green ni red ni blue ni de kaka ho a na nkura ni ye video e kasa tia mpanimfo no sesei o he krata fa eto so dumiensa daily graphic say Ghana ya sanso asan ye chi ye ko June wasi Israel na dada no so ya anopay daily graphic wo boso amanne na ye bo ede amabo Justice Kolende say ansa na abetru kwan no akwa amanone no anya so on na Facebook and na bia kan so we are ladies from Canada, we are single, will you marry us? We say yes. Na fe o mama link na ebe we nu di akiro fa kwan papa no so na proper way e wo ho anopay daily graphic de eno no Russia for e de abeto kratafa etosu num no se de Kenya for bo wo mo so bo se wo mo de wo mo kuro mani bi akoya asra for de wo mo ko ntokwakon ewo Ukraine asa safo na asehia wo mo nye Russia fo ntiemfo ho no wo mo ate ase se wo mo jai sa de no se te sa ampa wo mo jai eno nso ene da ha ya anopay ye bosu bi e de ama yetiefo na me de ahoma no ma 0260 19 60 64 0260 1960 65 konfanoche abaya sabe wo kuma se santimantem wo ma ye free eye screening e de ama drafo se de be na wo mu nam na wo mu hu road signs na wo be hu ni ye edu ba bia road markings ne wo be hu akase na etu abomti ma hu sa na ma fom mekwan eno ho asem anopay daily graphic and fancy eno nso wetwa e de aba na Dr. Johnson African fancy eno nso wetwa e de aba na Dr. Johnson pandit esiama wamaya menado ya wodai sika kura bia ba Bank of Ghana no na e kasai wose santokwa na asha ase na eguso etete kofa Middle East no anhweye inflation no sade Nigeria fo mo kasa mo de eba 15% o mani agi ebetimi ama asa pagya ya Ghana nso eka ho anopay edaha na World Bank fo ebo Ghana abaso pa say oh ya ade kana ne ye de no ya anya kade bo yetimi tuetua ya ka bi eno achi hwe nhyehyɛ eda ho nso a ye di so enti ato afo so eno na penempay wo chia Dr. Kasela to ba forsen na yewra Pascal Donoho wono na meka na semenra ewo hot bite kase enum wote se wo mo de sika bi kura ba beso asene se de be na ye second cycle education no ebetumi agina ye
na wo mu wie ho wie kura wo mfiri ho mfiri na wo hu adwuma kwampona hodo a wo befa so enya afi na wo betena sa be on employment graduate association eno nso ho nsem daily graphic da bokrata eno nso ene da hai Ghana needs breast Cancer Center of Excellence. APAM DADAA. Ghana needs Breast Cancer Center of Excellence. Surgeon Neka. Ghana needs Breast Cancer Center of Excellence. I said, "Ubi here a tour. O mind be a tour. Sikatro. Okay. This is any obia petuo. O your bakra o petuo. O your beman so o petuo. Nituya. And on a daily graphic. What the if you pick a course na 0260196064. Within a brave free. Good morning, my brother. Good morning, sir. What do you SOMPA? Nyamia say I'm passing and I'm not paying do SOMPA. Na Mr. Yankopon and from na more studio on yes, I'm a bright out because of free Abusokai. Bright into Frabosokai. Mamifa Kunya Wisu Naminchia, the incoming chairman on Abu Chairman Jasper. Our water my west. Let's let my west for so Omunkaino. Naminchia honorable chief of staff, honorable Juras Debra, any honorable Alaji Yakundo in charge of national security operation. Nyame Enkano Papa. Any honorable courage McCaffrey no Nepeku our TDC. See you. Onim my embo excellency John Damani Mahama Abaso. Papa. Say with you Ekima mufo any youth na bra omo presse yes omo security agent no na wetimi appreciate mo say yemfa ne padodo na emfa nko no ba ye besre ono abomutaka say yesre na ombomo de anso obetutu niam yiye na yetimi afa youth no dodo na oni say youth na omo kofa sa military form any migration for me. We bring na nurses for omowie school omotifi ayen form. No correct. Wow. Enti ye besre se omutaka bebo modern se obefa nipa dodo na ye bi omuso etimi anya ejuma ye. Because promise ye promise NDC promise youth no. Omo ye ba ye enye no na ye. Enti ye sre aban ni ebo no modi inflation about form. Ono abo 240 ye jumade. Muso aye bi appointment amamwa. Ese mutimi bua youth no, ema youth no dodo na nye juma ye no. Muso munye ena mo ye nyamdi a ense fata edi nugwase ebra aban ni ade. That's it. Omo tutu omo nyama yi na bibia anya fine. Enfa bo oman no. Keda essence John Dramani Muhammad any vice president ya mami na na okoko ajima. That's it. And so medo was no dear. Hello. Would they be afrefi? Every APAM DADAA live from Cantamanto, Accra, Ghana. What did you need you or Robo into one pay? Yamia, who are mobile. Jerry, any Obrempong, a Pusiane, Yamiado, Moya, the Amamin, never come down. Yes, I'm Bacho. Youth organizer, our Bakra, Fufro, Hero Bakra, Abanga, Obiabe de Debate, Wafa. What you go? National Chairman. A Safatan Papa, Nubian, you wouldn't hear except what you go on one echo. Brajambo, Babia will be a Mishra Papa, Baumia and Mishra. Upon that, your gun hand your Papa Mahama say, or Ba, no Ba, get to a Baman, no go for a Melbourne, Mamma, I am Ba. Oh, I'm Pa. Now by ya, Ofa, the Nipa, near Omo Kufuadwa form of Juma. What you mean? Immigration, what you muddy, not fire service, what you muddy, so the way you muddy. I want to trust ye, most more funny, more Fabia, more
And if I bear 500,000, I register. I'm on my top form, so maybe I can't be in the Minimica. Not my 5,000. We was here for papa. 5,000. And then forms on a man printed 5,000. No one print you over 500,000. No one you would get it. About body back, Granny. Every $30 million of Catacomb and Bright or there, we are abandoned Ghana full come on. Bright, the minister of Abaya or Tessie, Moka, inflation go from and inflation go from both road. I go for the dam, both road, 4 city, and I have 5 city. Quebec 4 city, 3 city, I go for the dam, and then inflation go from 7 city. And I'm that's what I'm meeting my young man. I know like they are. Me auto handle Ghana 3 days for Nunasa. But how our final day prayer, and yes, some get to and I'm not dead. If French go from and then French go to praying, I'm what them. I go for the table, go to fire, and I go for the dairy prayer, or to pray, or to pray, or get the Biada, the Pajo, I buy me who do a people for your Ghana. And that's it over the nation. Would they be a free fee? A permanent, a papa. Apamini Unyankopon apamini Apamada Kano Sempankwana Shimuma Chia Apam Mura Nini to Topachi Shimasuma Kanable Asumo Domekwabinya Life and Tutu to Topachi and you. But I say opening penny or Kasabi Bubi said Jinani Korn Anana Betty Eshabi in Bunia. No credit. If you bring me my mefa after that piece in Chias or Coma and Penny for Baby and Sunday. The Dicine and Coma Miami constituency Domecabina MTA. The friend of Honorable Edmond Apo. Urano, Papano, and Munyam, and Abutre, and Brassier, and Ahusio, and Adibu, and then a pie. Young Sai and Abutre, and Kupunshira, Edmond Apo, or Domecabina. I mean, Peter Consimensa, Deputy CEO, and what my shipyard, on India, Quadruple Kodankwa, Yakupo Shira and Rantiwi, and Penny said, Penini, and Indian Sandy Chaka. Now, Mabunu Amama who say, and yet the Nichiruan Fujian and Quanians and name Mabunuso in Nimiti, Pusher almost sectors or more as Deputy CEOs, a Juma Mopa, the Chadian Pompeni to Mashiraum. Upon Billy, you say, Put said the water war upon on the Hunyane, he said, you Jinan Chankasa up when we're leaching it. Putting me, yes, yes, Sabi, or Krama and Penediania, on Castle Masuso. Don't get any seminar bar. Nothing, BBS delay upon you, Kana empty before it can be. Just Kana ye and the war. Yebo, I NDC apayno 6 or more years for machine. And yes, MPP no we are a conuntrao. Yay, a pusha, yay, Mam Penny John Romani Mama share anything. On me to the Tania by the ye, passive and catch Chidia for before that. No credit. No more. Yes, name Mona Maya and then. Apaya NDC and what bapping. The short force in the winning, the technical know how. Now we are champion. Now, at the time, it's easy and the moon of June and looking echo, and you say, MPP according to it is the cultural and whoever matters, we all hear a brass and what to make you move. And I mean, that a president that almost for 40,000. Still, we know because we're qualified, almost 40,000. If young refining PSC come from man, some 40,000 a year. Young refining PSC come man, not Perry and not still, no. That GPS and this dance, so that's a MPP. Some mark and a clear and the whole, and yes, I say, MPP media, that's it. Toto Pachi. Who didn't the free? APAM DADAA. Mura. Wow, this is a phobia. Cantamanto Boko, dear. You are the one of Bible. And who are you? Medical Mamitia, SOMPA 106.5,
ɛne ahwɛfoɔ nyinaa na mefa konya kɛseɛ nkyea me papa boakyɛ gyaako a ɔba national chairman MPP ɛna 2029 incoming president Dr. Alhaji Mahmoud Paumia na mentia Safia Muhammad organizer ɛna metia Vera Oye Labi ɔno nso ɔba sɔɔta ɔba organizer kaida metia ne paa esikodia apam mpɛnifoɔ mu ɔso ɔbɛdane kwisi a yɛde ne hene ɛhwɛ ne dua ane very good woyɛ hweawa woyɛ kusi a yɛ kusie wotumi nane da wonim the MPP ɛyɛ ɛyɛ ba ɛyɛ na muta cabinet ɛsɛ adwuma no a woyɛ no clear wɔde bi anim wɔde gye sika ɛyɛ ɔmaa ne ho bra na ɔma hu sɛ wokɔ abuafoɔ kora montumi ntua ɔmo ka fa saa sika no bi kɔtua ɔmo ka na saa wokɔ ɛwɔ na mobɛhu sɛ na nkasa moabɔ mamene atoa dada because mobaa yɛ nneɛma yi bia ye galam wama kraya soma akɔkɔhe ɛne tɔne ɔbe a ɛne wama de post yi nyinaa sɛ keka kyerɛ wo sɛ nanado agye wɔ adwuma ɔwo sɛ ɛboɔ woto boɔ ɛntae a ɛsa bɛbɔn ebi na ɛkɔ so no ɛnyɛ galamsey yɛagye sɛm ɛnyɛ black voter a ɔna bui dam da ɛnɛ ndc ɛwɔ na ɔmutu galamsey ɛnyɛ nwanwa sɛne bi Ibrahim yɛde dama gold mine ɛma no nkoa na woyɛ business man a wodeɛ wonua ba bɛɛ mu a ɛne ɛte sɛ Ghana nneɛma nyina ma wo ɛnka nyɛ bɔne adɛn nti na nanado wɔ hɔ na saa nneɛma nyinaa ɛnkɔ so ɛno sɛkere abɛtuma ama kama ɔbaayɛ ɔkɔ so a Anthony Joshua sɛ bɔse gyebɛgyebɛ na modeɛ mo nkoa mabusuafoɔ ba bɛɛ mu a ɛna modeɛ monyɛ po yɛka mo se sɛ na ɔde gyare gu nibaso ɔde gyare gu sɛ pray wote pray mu kora yɛ ne gu yɛ so ɛno deɛ ara mo nka wonmu a ɔman no na ɔman no nkɔ yɛ ɛnɛ yɛbɔ tiatɔre sɛ wɔporɔ tia pɛi ɛnneɛma nketekete bi wɔ hɔ a yɛde ma nkɔra ɛnɛ that's wodi ne bia ofrɛ fi apam anaasɛ ɔbrɛmpɔn yɛ nyinaa wɔ fie ha apam ne ɛne metia mo nyinaa agya ne mu agya ne momo ɔfa nkɔbare yɛ abɔkɔ ayɛnkɔ ɔbɔkɔ yaba papa ma de ba ki banka de amin jan kamen ne na ma de kan kan bo bona se garu ni apa ga so ma de ko amro ko ba pa ta ta so pa amin cha en kamen ni ko ganaga de slow en he dia sa de se ma yo aban don ku be no wo ai no pe ku je de ku be bo tan ji o ɛkɔ sɛn ei I'm telling you nada ɛkɔ tɛnti ya hwan na de kɔ saa free amata my book was in China akakra no ban ko ko na tɛnti ni na bi so na bedroom mo tɛnti inform pa ye mo o mana itim de tam na tane ya ye tɛnti ama everything. Omushene ni ebeti wo hono mo. Ese ro musika fresh aba from dollar aba from. Na de ni ema pege pege. We na no mo ye bi design ba do ye be. Dedi e wu ye jebre be ye kira. Edi kama kire mo kire bi amba to ama rampo. Ese ne se ayo bromra wa. Ya se mo to ye. E pa to no ko sura. E ya mo se no how and pray. E ka mo mo de ye ye. Ye mesel. Fire. Ewo ana da eri efawo amdara be interior minister no amdara be asama na rika ero wanti da ben wo kan yi asere ye bi pedi pa for tani dai ana wa ga mo mi suwa ke ko yesa connect bi wo mu ana na se what you are because any pa for that na open over job for the war no sunya bo be jabi kuma di bo be jabi na bo be jabi na kwa di bo be jabi ya be jamu mu ni nanti
Yeah, the crowd that's wrong. The whole region, a young council, a vessel. And you know why you bring your home, why the connection you don't need a body, but you. One more, what you want to do, I want down for a moment. If you want my gift, they will go into the kitchen. And they say, what do you hear? Bye bye. But I say, would they be our free? Mo, Papa into from us, am I? I try to pay a damn say, near or some palms from my Ghana, and then in crying. It sounds mamma happy 1 year anniversary. Yeah, Joe Swimo. Sure, Mamma, bye. Oh, mo. Would they be our free? Eben, Kwabenya APAM now. Mo, Eben, Yamia, who are mobile. Minga Banning who say Eben, a Janet Chin, who so young fan, not of the mamma, official Pana, Yapan 5 and 10. Minga Bamidasi. APAM so weird. Yamia, who are mobile, Eben. Medasi. Kwabenya, into. Medasi. Maminchia, me mam penny, His Excellency John Dramani Mahama, Gunja Dishikonkron, Maminchia, Professor. Nana Opokwajima. About time, Vice President Bakope, Naminchia Chief of Staff, Naminchia, the boss, Ewatema Shipyard, Honorable Akwesipita, Deputy Chief Executive, and Ninya Abibiyomota Nampa Kojudanka. Yamin Kana Homo, and I'm MP, Honorable Mablu. Me, Abema. You see, the 30 I mean, Timmy, young man before I see you. Sir, Ade. What do you mean? Ebe me to nkapa. If I saw more tears, yes, and yet 10 years no more fee, Abemu, just a year ago. Indeed, Momon Casasa as a more fee, Abemu 10 years in you. Want more bonnet with the bro of my Ghana. Trauma penny or drink Ghana for 1 inch or say 4 years I Ghana for the amount. Not 20,000 or more. But you see, or the 20,000 account. Number can be said, sir, me first see a chum. May I say, before my parents see a Belgium 2029 over handy over, or year supplementary budget. Don't forget, 73 months. If it is possible, say for 40,000 every person. So what I say, in the next Chair Minister said, 5,000 now, or the other count, almost NDC fund. Oh, SOMPA no. Oh, Bamwa. My command munye clear. I don't know clear. Na fa SOMPA no som. Wouldn't be our free fee. APAM over here, you. Of Edward be aboko dear. Yes, you are no name of Bible. It is, I say, of a one pay. So, Michelle will cheer for. And for the say, we will watch a jacob. The deal will be a Michiano. And a rason or cocoa, come over National Youth Organizer. Bella Oyo Brand. The deal will be a Michiano. I'm said there will be a do our German. Motovano. And Michiam Yanga Tameba, a third mammy Ampoma, or Baron would do well root. The deal will be a mature in the case. APAM own video will be a security and IDBA or more cocoa broma, maybe also do a cat 300. Aye. The next catcher pussy for me say, Woman, Sango, Funi, papa. I'm running to baby a quanta. APAM. There, and we or the same about Emma. No, I will baby now, or no Cody or Mubushi any. You see, Juma won't be you, Hanamo, and I took 1 o'clock when I done Saturn and do main war, no, and did not do French war, and the main gate, you know. And I do 1 o'clock, and I go for the dinner half. Not an home to 2 years. Not locking it, may die, she can't share my party. The one I'm a can in a form chair. The only key is a can on any job. Woman, you run a creed. Gamu who say yes. The feelings of the Adikuratra and a more baby sang what they say. And the woman, I want to buy a woman, you know. I done the same thing. If we call away and they pull us up and they said, Mammy, you also won't be on the Moka 40 cities.
the way no Joe Mamino and the good last upon him, Papa in the true go to come the Scandema. Oh, now when you have a quiet part time, in a minute, so more, and a cotton based on can I what most in the banner? Yeah, some more. Yes, waiting for us, baby, I'm running it, be a move from Randy and took no Subana or Mutanity. Oh, for this, you can on the cockroach, but you know, we are not or move show so when you are not as a Umuti. The Omu from running to baby, I'm running that now, Jero, Mona Nesta, won't bring Yanzania Jumano. Let us see. Ene wode asempa 8 ya eno so na ye gina na ye de ofre dwumadi na sie medi ho ya se mentimi mfa ofre na moma no pei na asie bi wo ho a ye mfa ma president cavity fighter was he do the two fachu sianopa san fachu na nwumre Greenwich Meridian la ya ye kan tema ha ya na dewo ekwa land nkura ekofa ho na so wo de da wo se ase eno nti na hia president cavity fighter ebe yi ni nyina afiri ho na ohwato enu mu no ebeyi nkan firi ho ma wonya hwa enu saa na wudi nkomo a na yede ye hwene ben wano epa atie yi no president cavity fighter na yesa adwuma no ewo ba bia enenti anu wato bia nketo e wa kese ene e wa dantemu enenti hya no so saa afi ye wo bia wo sachet so yi mi wire firi mi ho ma amfa paste ene ye kwensa nkade to nsu anom no na wode agibi president eyedin a ede obi a trim enti enne bebre aba beka ho de enso osuma se ye nkonkoto a president na na obi abo ene nti hye nso sa eno nso na Ghana Dental Association fo ni won na waka kire yen se Ghana fo mo se no president na beboa mo Endpoint Homeopathy Clinic anopay Dr. Dubu atene Dr. Kwaten sebra na wonkwa no wo mo ma no nye tenten fama na eyawo na anwo ana wo de no eye mrebo no na ha wo ho sa no ene nuane ye die ne ye nsuo binum aye no nom no nyare wanko awo eno nso kwa ekokutia mrebo ne sanse no na esonson so eno nti na wo se eno nso ye ho adwuma Endpoint fo wo mo na wa no aduro wo mo no nsu ni monten so a wo kwa akoto anom je wo kwa wo makache enti wo asantemamu a ekro no mabo hia na enkrane na afa nso share signboard ho aspentes kwa no so ena wo no mo wo anopay time heba Mr. Dr. Tafiri Jedro na ewudwa so oba pa time na asa na mekan ba bia ye to nro bia bi wo ho herbal shops ana drug stores no ura ho an wabusa time malaria do tatahwe no wonu mato a wuntimi ni de dro ebebo eno no ohunam ya o ya echense de ya boro wo ka hona no nom time na hoto ebeba echechi no nso ka ho se onu ni mienu ka ho de te se de wakuma wo atwa ne ti de aka ye homa time ni TIME abusua sa afepa kwa apura ba beto oda so te ase enye obia na enya ne sei de nyame ase sa so na wuntimi nkobi mpo a harvest place die fa ho jim na sabra make say registration e koso eye free enti register bi na nyame de cha Good Friday ebesi ofoso bosome na ne de tosome yensa na eno na ye nyina de ani chirem ewo First Love Center Islegon no nan anwumre na yabade mu ho ye koshia Tego Sisters Anointed PC Esther saa na team Eternity Ghana ye be hia won na ye hia won mo saa obronsam ye be ye ne dofe na ye wie kura ne Harvest Coin so asa aka bom ene ntia no wa hye no nso na wonso wababi na ye koi no Harvest Theater hwa enema bekoso wo mo beyi mpasere de akire yen ewo nyame mu ama yehunu enkutahudi a ewo ye ne abofo ntem ene bra no de wo mo ba ye nchen de wo mo hwehwe firi yen ho de koma nyame enti ya no wa hye no so na do ho agim na nyame de mpagya bebre wa brabo star 725 star 1155 hash star 725 star 1155 hash eno ne ba bia betimi register anopay 21st century mu ne yewo na yewo 21st century mu die abusua 21st clinic na mekan foma wo me se yenkum dwafo nidwa nanso firibra yewo ebesi nne ayasa bia birum wo ho a wona na mokura na ho na wo mo gya yarehwe nanso yade bi ye frene diabetes ye frene yade bi sasabro kanene SSB kidney disease
typhoid akum nipa be de wo ho e wo saa ya asabi akorona malaria akum nipa nanso 21st clinic ba ye no obi anwu ho da wo de wode ne yade ko bia nya ayaresa 21st clinic ba ye no wo musan ye hwehwemu ehunu yade bia ekoto ya punachi na etwe konse dobre ko a ye nya no aduro ebi ne sciatica enti ye kase wo mo ye sciatica researcher enokre wo mo ne ye hwehwemu hu ya World Health Organization kura no wo mo hu wo mo ne hu sciatica no nya no aduro enti wo mo ye ne commandant wo mo ye sciatica na sa wo mo atwa to doctor bia ntumi enti wo mo ye sciatica patients yare ahodo aka bia no okwa ye bebo won sa no ahwe omoja ne ye hu yade atim na highly efficacious medication no ye de account eno na doctor sisters tantra he runabout wo butuo won na adwumayefo afi kasoa obonkwa no so dwamnum ho tema roma ya soda na chi wonum e wa hwe overseas nyina kumase momfo mani nkyere otimba market nchen ho babia SOMPA TV wono wo mo ho ye adwuma afi 21st clinic osunwane teaching hospital first gate ena tachiman GM bank dandada no sunwa kwa no so nkransa children's park nchen ho Presby bank ne nhwe ni mu low cost babia SOMPA FM 101.1 wono e wotakwa ena takura de efukuma number 9 taxi station ho brekum ye wa mango ase ben Chris FM go so Success FM ye ne ben obo ase council quarters 054 03 113 11 eno ne bi kan 0540 311 311 21st ahoma utimi kwane ya kan cho se o yade no unhia dura abenom na mom uhia betie ene nkrumakwan ya ahabamuno ekeka aka ho eno so hage ya newo enti hachu atomic hwa local foods no ne ye ni nyina efie aduane hage anchen continental dishes no wono a na wode natural spices nso aka ingredients wode apapa na ye adwuma wono nso ayesem fnama wo ba bia talk no so ho wode ye frɛ 0246 359 921 na delivery for no wo mo ntoa eba sa no wa frɛ back hospital achi hwa enkran taifa 0206 sachet mu de entuoma na dispenser no afi o pese one SOMPA didwa o pese wo de wa consent to SOMPA anim 0531 886 216 0531 886 216 ehona kwan ya betimi afa so a obeba ha ente sa na afa no ho a wayira ye ko abejafo yenje muteke twato mami nko Facebook oh esquire nko DJ Opedimo Felix en wode aba wo se free Kumasi Suame since NDC government yeradi asemu o ka parliament brofo wo se NDC fo ba ya wareja ya doso sanse emema no kura wo munye sika no wo mayi chop money enti ne dia wode ba no wo say greetings to Dr. Bawumia na chairman wode ne ho na say nti na ya dwenjere na wonti ase o mehwe ana sompafo akatua pa no ende mfa ban ho Akosia Leon was say good morning. I'm Wastike from Awabri. More updates on Manchester City. Sure. Hey, I name say you Sapo but when you miss for Masa Wood Edifri Kumase Bantama was say the NDC government should be focused on solving issues of national interest such as galamsey, unemployment, economic hardship. Ghanaians can now differentiate between the previous NPP government and this administration. BBI is come. Baumia to 2028. Osi enchiankoma honorable Sampain. National First Vice Chairman hopeful. Mensa Saba Edifri North Suntreso was say ever since President Mahama and the NDC took over leadership, the state of the country has been deeply troubling. Prices are soaring, opportunities are shrinking, akwenya na nyina ahimi. Eno so no.
and many citizens feel abandoned among for Yebu. Instead of progress, we are witnessing setbacks. But Chaya Brofonoma Bonetofa Medasipi was he and Chiankoma chairman Benadentri Buesiaku. Eh, my started friend a chairman. They saw a chairman. Anyway, so a chairman is a honest was badding. As if National. Okay. Justin Frimpong Kudia still maintain. Comensa pillar 2 and what the other was say NDC resetting cocoa price from 3,500 to 2,500 2028 elections. Nothing can cause NPP defeat. Was say and Chianko Mahajia Safia Mohammed, next NPP National Women's Organizer who for and what the other Bismarck Nanagezi Opon Kodawai Medasi. Mame emfa Facebook messages no. Ensi hanum say na menye birthday wishes enfem free ho. Na no Opon Chichiku ne say wadi we buy. Was say happy birthday to Bishop Ernest Joy Quay. Okay. Bishop Ernest Joy Quay. Yes, Bishop Ernest Joy Quay, founder and leader of Heroes Temple International. Yeah, what Teshi Container Junction. Okay. Was say if you want kasa ne babema ene ne baba Pastor Bismarck ene Letitia. And say yemfa happy birthday Emma Bishop Ernest Joy Quay. Enti nyame empeja o emfri adomu enko adomu na woma nieme nyina nchichu ministry no woma na nye kese enti bishop na eda ye Facebook page no esoa edon so eye die efri na Opon Chichiku ehodomo anopei and wode aba enti eja emi se birthday nso ehwa na ewo me wo birthday ni bi wa ha nti mama nso me fa me de no ngomu taw na happy birthday enko enfama Hayford Opoku Boateng dodo na friend no Osoja CEO of OP's collection ewo tudu Accra heya nti happy birthday Osoja Yankopon shall na ontina nim chiro we the shop ho we free one kasankasa oyere dofopa Mrs Francisca Echa na wa unia danso abiam ene abusuafo ni nyina wo mo se wo awoda pa yedie nkwatenten ni nhira ayemu emma Yankopon wo nhira opa na eneye so danso abia nyame danso abia ya no okay we ya me danso abia ya na eneye minua ba ko birthday minua ba ko your friend no Barbara Asamoah nanso ubodi no Bibia Bibi anu abajo so yie pa Bibi na da so no na Bibi happy birthday and confirm Onyankopon no mu nhira onye okese na baby a we graduation wo okay baby a Nyankopon ahyehye so ade obegina no wonfa wunyina ho na ye nsonoma ma wiase nyina na we free mi akasa me ho ne bra pani na ne sinimpon Nesi, I have friend say Felix Asamoah Japan. Okay. Sir Felix no. The science teacher. Sir Felix ba to so mienu. Aye. Ena ono ani nua ma mienu aka no ho Doreen ene Juanita. Wo mu nyina so ma no awoda pa yedie enkwatenten ni nhira ayemu ma. Nti bibi happy birthday and confirm out. Yeah, do asi. Sir, ejana wa mama mfa ma de ya nwomu ansa. Simape na me wo questions busa. O busa hwan? Yo no anti awie no. O busa hwan? The same person. O busa hwan? O say. O busa hwan? No me ko interior ministry hostel. Na me busa asim bi wo. Muntaka me no questions. Enya me score there. And them no question and answering. Now so nyame adoma free next week iko. You be a good board. Okay. Same jemfi ho. Ye wa adwuma bi ye ho. Me same ya ho. Wa same. Wa fa se same jemfi. Vincent entry ajesi. The office ho ye wa adwuma no. Deuteronomy 13:14 no. Foundational scripture no. Ye fa nkranta no a. Ye de bi wura baabi aye ho pasa. Ne mum ne yie muntia. Yie muntia. Paso opam ma so ye. Ye no mo de.
ni ye mu a ai and now sema me busa no me to kese na ko interior ministry ne mum keto ba ko hye kire ho a me dey my education sector ho nagrat for din na o maye no me kire se maye nagrat National Association of Graduate Teachers baby a Angel Kabonu wodi ni president no o mo me ya no maye sa denti na teacher for su a o members wom pretago for last week Friday no no Thursday ya kasa wie ya na pretago for su no me ye ho press conference okay e kire se SOMPA fo aka wo mate ni fiada na obi yi na so te se menhwe ne ekoso parliament asem na kopie parliament okay enti eye anohobama yen se dwuma na ye no won mutie adenti na natfo nso amame anohoba se president Awaba Esquire ono nso kra Esquire wo hwem na asem no watu ho anamon enti mema ne break akra na me kwaka se mema na to June na the members say June ekwan wa mema na otwemienu penti maje atum na te president mema na yesi ye ma na otwemienu na otwemienu pe no ntam no mayente wonka e wo teacher fo yinsem ho pretago fo ame ato wonka ye twa na atefo adenti na Angel Kabonu ne nagratefo de womo so womo nkasa asemi ho womo ye di se teacher fo de womo mere meanwhile meanwhile se teacher fo yi womo akatua ne ba nagratefo di so hyeso won beje na yankoto ayeda sebe mpreduasa sa yankoto ayeda womo de no na emom ye kasa akopie parliament minority for aka ho asema ma majority for atema wona bo muntaka ye friend say Haruna Idrisu womo atibie ne mo ma ne nso ho womo nkotu esika no mom ne elim se sika na to so wafo so atua wafo so de ama ministry no womo hwenu mu ntu omusika ma wo na GS fo nya entrene no womo bo na no de nkrata ba say enye se ne na na ye ka no no nya sa na no mpeso omchen se ne womo ka no sa na no mpeso omchen womo nya defense no no mun teacher for nisika ma won nya saa some say mo ma during class hours demonstration in the beba so won be makwan ye beba demonstration in the beba so ai won ma kwan ya say time nya class hours say time a teacher for ni school mu a omo ko kira de it is still demonstration in the beba so ma ntu esika na me say maka wo de ot ha be hu demonstration no still wo ma ntu esika na hwe enkosi next month o say 2 months on be makwan no demonstration in the beba so now the interior ministry was American sir one a qualify from aptitude test to medicals no one ntu akra no 60 million I'm telling you for medicals no went to akra 1600 Ghana cedis na say no untu ama the interior one ko fa from so mutu ya hwan from the other man why nya wo mo ye ho adwuma eja for medicals now kwa interior ministry no lab no enough interior eja UK ni US we nyina ye free o enna na no na baba ka am ka sa hanye UK yeti ase it is only Ghana enna wo a wo kopa adwuma no ji so otua sika ansa no nya adwuma ye adentia nya wo bia nka mi wo bia nka kopa adwuma eje ye ko ahabayere nanka bayire na kasa kura bi ofi anka ahabayire na yekodo ahabayire eja 16 million multiply say am see nipa qualify na 105,000 anambwa 105,000 multiply 1,600 ajo ya mama na 1,600 multiplied by 105,000 na ho sike wo 105,000 yes some sin people qualify for medicals near 105,000 na 100 168 million Ghana cedis tobo ajame to be saying tobo na ska okay no say the Bank of Ghana anka ye nsu sa enti we ye tobo na say waka ma na bebre dodo amefa nko bebre no mana we Ghana cedis o enko bullion van ba ku ne ani aka ho asem no 168 million Ghana cedis. What the question did that no more? I don't Professor Moscan. I don't even know how to translate them into pay. Eja, we omo medicals. For way to Romame. Now share 500,000.
Mo 500,000. I saying 110 million Ghana cedis. That be one year we year 5,000. Me say you 500,000. 220 times 500,000. 000. Sanfa 000. There be more. After mommy 110 million. Ghana cedis. After Fakoka 168 million Ghana cedis. I 278 million Ghana cedis. Recruitment process back up here. When one free, unemployed graduate, unemployed Ghanaians, the hustlers of Ghana get to some more hustle. Yaji 278 million Ghana cedis. Ebi free nkwadaya ko pay djuma wa ba mu. Aye ho we omojiji eja nya no nwanwa se no no mde betua police for na ehwa yi asa ofen me ba eja me kire wade na no ministry ndi ba se watua wa clear rent arrears no eja nim so omuntua still and so no ye prisons for enya first quarter of 2026 rent allowance by 2025 dey no omuntua still first quarter of 2026, which is January, February, and this March, prisons pay under Interior Ministry, no prisons, immigration, fire service for na me kuma wahana ministry. They say wa clear. Me see you ready by end of this month, no. One city in Koye. South 2025, there 3 quarters na akamu. Ti the omo clear na fa hen. Nyo enkodru ye. Okay. Paper so ni atro but enkodru ye. Meanwhile, prisons in kwa ya mo first quarter 2026. And no one more do one more name ni timi kwatwetwen ba na. Eja wo enu nye wo when kenye prison director general asem. And kenye chief fire command chief fire officer asem. And enye controller asem. Ministry of Interior. Any finance ministry wo masema enti adenti na yetua prisons nkwa first quarter 2026 immigration for the onko fire for the onko ena ne all the letter ba ye be ka kire yen say you have cleared all those areas into me ka kire boys he say any girls young boys and girls no say am ntu amabo ase na hwie be by end of March ye prepare salary a won betua de aka ho no eno so 1 CBC enko ye. Meanwhile, ni awoko pay adwuma ni bia ye no. Enipa yakwa pay adwuma ni bia ya ji 178 million Ghana cedis. Ada ibode be na Ghana fo aye. Bone ben. Ye kan nyina no, on say justification e koso. MPP for time on for omo ton 85,000 so omo for 5,000. We see omo ye say on say justification asase na nam kwan so ba. Say ne de na e wo hodada. Eja ya ka corruption a odi kotwi ya den anya prayer na keta there be a krono aye polish no and corruption no ejanti se wo hwa amanyofo no wo mtete opposition na ebi wa ba mu no mpeso mo ba wo campaign no mo ye ne we mu di wo mte ho di pa wo mo di be 2 million mo ntoma ye ba ye bedi ba ye bedi 1 million pe na say you krom ha de esi ade ewum no enti na maka kire se anto se Ghana ha ye be jai na MPP fo e ba ye no wo mu ye we enti ye be ye ne better NDC fo ba ye no wo mu di 10,000 ba ye be di 5,000 me say until we are over that in Ghana de tie no see ye na e be cho enye numi o enye numi o Bible krase ye mfa ya no enkansempa ba jidi anuma enka hono eye jidi ehunu adwa ka kire won jidie anuma enka hono eye jidi ehunu ananom so na abredu yaboyi enne nyame ama eniema kura yefo ama nipa ba nipa ama niema ye dia ma ne yonku nipa ai kana ka biu adwa bo homa me nyame ama ye bibia ama abrabo ne niema ebe ma life na ye so easy eniema ebe ma life aye comfortable aye de ama se wo ye Ghana ni a won pekura se unya yank ya wo America ni nyina ebi wo Ghana ha ba nipa ama abrabo no aye se bonsam jam ama nipa wo Ghana ha
enti nye nyame na aye enti saade no eye no kore na yade e beboa kora because say eye MPP for na dey benti ne yemontumu and the NDC nso na dey ba so say yade a e beboa because say eye NDC for na eye no de o yen kase enye yenti kuma na mbeka che say Ghana card yes scam enso ba ya obi ye no nya so ampani for na just an avenue aban ne person obi diska ene mo se unkita Ghana card wo Ghana ha wa hwe usika kura aka bank ye mfa ma wo nti eja masem no ba bi American dia kosi ni se wo de sa equalization we eba recruitment system yi mu a no mama ya tese so mama mai ne krono sa you see these monies are obrempong kan wa semine apam e bia won say because of anything yen said then look if I tell you people who many that so nyina ene sa ade na me ken wo bia koton nto mama me bia ton ne japade e dia man ba say onfa onko and now me posti last week posti ye abuba chiro to mistake I say I want to carry ponko on say to say include to dwuma yi yes and onya 440 cedis e de koto forms ni mienu nti oto 2 and what the frame ko e na wa feli say ni power on mode ya woni trim obi abebe pejuma keka be wuwum obi ebe police di ebe pe so je di wabewu nti ne kra be bompa ye pa mo wabewu mo nti aja ba bia ye de asem ne nam no e very serious eno ni mani ho hantwe o nti adwene ma so a na etwe o man na adwene si so honhom ne kasa wo sompa eno nti na me say me wo questions answer me questions na adwa me busa questions ni bio me busa say adentina yaje 100 yaje they say edika yaje 110 million da aka 168 million ayaje aka ho eno de ya ombeje enti yaje 278 million Ghana cedis every Ghana for aye pay adwuma ye ho wobre kwa adwuma no mu ni bi enso mo bo besia de be pay adwuma eno ye 1 2 yaje say sika we nyina no first quarter of 2026 yes you rent allowance e dia ma service personnel yakotua prisons nko ade immigration for omusu maye fire for de maye rent risk allowance no ho allowance nya kwa de no kwa de before share ho na security agencies baby did I'm telling you and they are buying na e be of course why say e be did adentina immigration officer oye due for promotion yes yentimi promote no enso ne hwe promotion na ye promote e wo police mi ni nyina ya interior ministry adentina police and under police there yetimi ye promotion no sane ye pia but immigration for one money for now you due for promotion at your exam say we last year anyway say yes sir police for no promotion e buy ne de ye ni akamu ache be ye obi 6 years e bi 10 years ajwa areas metiase na no ne wo call ya man ne bribe one year man promotion ro so na areas ana the bien dey say ye Debbie, I'm making a point. Matia, very answer na no nipa 40 bi a wo call court say you from promotion ma afedi yeso amansan court amansan aja kumikura boduem eja asem na awe ho enu ntina wo man ye wo kuro bi e fro kajebi eja toda o kan wo ajebi toda we no ya adoma na wa wo suyi adoma wo ya wo so na fe na obi ko hwe ne time say ye break time ana ye change lesson ene sa change lesson ya me de cha ya wada sabre no na fe ya domo asuko eja change lesson no good board as am agent fida no okay brasa me wo ma ye hu am report because I am mra good board mra na ebo mu chidom no the whole of every time wo mo share mu dwumadi ase besi na menya hu report but I am mra ya wada me de sa clause no article na she good board mra no be kire no ma hu say omo nso so omo e breach o mine contract a omo ne o mine akọ me de ya wada o ma me yi ya no a ebe ma manfo speculate ni very good e was say omo dwumadi a omo ye nyina no omo publish na wi every quarter so omo de ba good board ya ti good board say kwa afini wo hu so omo de report aba don't say too early. Is too early. I was say quarterly report omo de ba e maaye ya afini e maaye kwa afi maaye I see is too early. Sami chi e beba
eti yawada omba asa me score no yawada ono fa dia wa yesa sensam ontumi fancy eja kache wona boso o my ntinka brasa me se de wo no mo ka no no o de yi ni mo se wo de enso ye na won so wo mfa de mfancy okay aha same aminim no wo nye na de nsie